Sebuah kajian keibubapaan yang dikatakan sebagai terbesar di Singapura ingin memperkukuh pengasuhan bagi meningkatkan hasil pembangunan emosi, kognitif dan kesihatan fizikal kanak-kanak. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan lebih 620 keluarga sebagai peserta selepas kajian serupa yang berskala lebih kecil berjaya dijalankan. Hasil penyelidikan kemudian akan diteliti oleh para penggubal dasar dan pengamal untuk merancang program-program tindakan di seluruh negara. We know that young children face a lot of challenges growing up. They face cognitive challenges, they face socio-emotional or psychological challenges, and even physical health. We know that some of those challenges happen more in lower income groups. And we also know that sensitive caregiving, at least from international work, is really a hopefully preventative mechanism to kind of put kids on a better path. Kajian rintis melibatkan 36 keluarga di mana mereka dikelompokkan secara rambang ke salah satu daripada 3 program yang memberi tumpuan kepada penjaga iaitu intervensi di rumah, program keibubapaan digital dan kursus pembelajaran online yang boleh diakses pada bila-bila masa. Kajian yang diberi nama Loving ini akan diperluas kepada 624 keluarga daripada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. We now look forward to the Loving platform to help us identify what sensitive caregiving interventions work and how we can scale them so that they bring benefits to the wider population. Apart from translating research data and insights into actionable policies and programs, we also need to bring together the community to ensure that our interventions are delivered effectively across the various domains. Ini termasuk ruang untuk keluarga di sekolah serta hospital dan poliklinik. Penyelidikan yang diperluas ini akan bermula dengan sesi percubaan selama 6 bulan dan pendaftaran dibuka mulai 26 Mei.